U okviru Šabačkog letnjeg festivala u Kulturnom centru u Šapcu sinoć je otvorena treća po redu strip izložba, ovog puta pod nazivom Dikan na putu za Balkan. Izloženi radovi su dela beogradskog strip autora Laze Sredanovića. Ovo je prva samostalna izložba beogradskog strip autora. Izložbu Dikan na putu za Balkan čini samo nekoliko od ukupno 2000 radova koje je Sredanović uradio za 36 godina koliko se i bavi ovom vrstom umetnosti. Laza Sredanović je rođen 1939. godine u Nikšiću. Školu za primenjene umetnosti je završio u Herceg Novom, a diplomirao je na Akademiji za primenjenu umetnost grafički odsek u Beogradu. Prvi strip je objavio u svojoj 12. godini, a strip Dikan crtao je isključivo za Politikin zabavnik. Stvarno sam zahvalan Šapcu i organizatorima ovog letnjeg festivala stripa, jer sam prvi put pozvan. Ja nisam insistirao nikada da pravim samostalnu izložbu, mada imam materijala za izlaganje mnogo više nego što je ovdje izloženo. Imam negdje oko 2000 tabli, znači listova, nastavaka. Koji materijali su ovdje večeras izloženi? Pa nije se išlo nekim redom, jer Dikana su pisali razni autori i ovdje ima jedan deo toga koji je uzet onako, koji se našao u stvari tu pri ruci i on je izložen bez nekog posebnog reda, a tema je uvijek ista. Dikan je stari Sloven, on je došao sa stricem Vukojem na Balkan, oni su tu doživljaju razne avanture, normalno kao pozitivac uvijek pobeđuje. Sredanović kaže da njegove stripove čita uzrast od 7 do 107 godina, a deca su mu najdraži čitaoci jer, kako kaže, pamte sve od reči do reči i razumeju strip čak i ako je bez teksta. Strip izložba u Kulturnom centru otvorena je do 24. avgusta.